hani ndikuiwana chikedzo yoringanawo na mafungo uzuzanya urisuzichimbire nazone rikati nazo rukurwa nazo ndiko tutsare muope farsan muope shabani muope shabani mushumone na kuita ini udipfara mushumone utoda na mafungo ene ringambori valambezi kana zvisponsora ningambori zva zvino nina vatu vene ringambori vakuchikone vane lambeza kana mafungo ene ori nezvisponsora zvano rulavireswe mushumo zva zvino usika zvino achatotova na zvisponsora zvenda ngambori ndina zvisponsora ndi richemukati nino nyaga na valambezi vatu vene vanganditusa uri mushumo wanga ukonomverera uwabupi zvazvino varambedzi ndingasiri ndonova navo varambedzi ndikavana kutara ndonitodana navo muope shabani karilavelese uyo mushumo ndi mushumo ni dotoma lini mapungo uchimbira nga bus gira yano ubangia maskral no libangi drone pala People Plus mushumo wanga uchimbira nga bus gira ndikotoma hapa Jubilee Mall amanskrala ndikota kuwanga lavuraru ngazi 6 za August nda muope farsan muope shabani ngandide kutapudza People Plaza ngazi 9 line lava lidzuva lavafumakazi People Plaza utokoze ngazi 9 za August zvamburi nikotoma ngazi 6 za August nasvikone nasumbesa zvari ndosvika ngazi 9 za August nishikazi vanolaveresa ine mafungo auri vafumakazi vakusvikoneni vakandekanyirwa fanelo zavo rulaveresa pa mshumoni mumwe mutecheresa ngadivusuri ndi mini chine chakusvikisa muope kauri ajeche tamwe muope ododibuya ava mumwe wavafumakazi nangamburi ndokandekanyirwa fanelo zanga mushumoni kana ini nikotodzera pasi nalaveresa zvine zvakuitira rulaveresa shango la Afrika Chipembe nendingari ndingastori ndotosedza khamu ope the cyclists mafungo kandekanyira dzifanelo ndikosedza kha vathuvo vafumakazi munje vena kushuma hone na uri kungastori khane khamsathu out yesa shimwe chenda kandekanyira dzifanelo unoziva hone shimwe chenda kandekanyira dzifanelo mara ndingasojenisa khazo mara radwanda dzori kunje vafumakazi munje yacho kandekanyira dzifanelo umwe rapesa ropumura richikonyagori rise pandana mishumo yavo rine risongodziwana richikupandira mishumoni risongodziwana richikombero shuma rokwatisana navarura nekhavo rine ndinoenda kuitisa zona muope karilavelese una vafumakazi vene panda musi vachituliwa wadiva na mafungo eneva au vuzuri uko diva na mafungo amabayi kana diva na masheleni abadilisiwa ndipyo ntsivuzo ine ningainekeza vatu vene ringamburi ndi vatuli richilavelesa vudifaro horalo nendishingari kha vatholi vene vava na manda otora pa mishumoni ndishingari vathu kha riseve qualifications dzikhasire zindugelo dza muthu nera kumutora risongocheka uri muthu na oqualifya vaona uri muthu mara vakonyaguri vathu vaone chelede ungari vone vakuvana nga chifhinga chawe muope nokwamana mafungo ene vunji vathu rivona risajeli ntha richilaveresa mafungo a utambuzwa ha vathu vene vavana zvitonga ngari utambuzwa ndi vathu vene ava vafumakazi inu richilaveresa ya mafungo ene a utambuzwa ava nna ningaisa tsivuzo de kha vathu vene vavana vene vari votangana na nyimele ya uri votambuzwa vasvikone vari munandu wa ukondelela ndingasi svikone ndavuza mumwe muthu kana inu ningaisa tsivuzo nekha tsivude kha ivo vathu ndingaisa tsivudzo kha vathu vakutambudziwa vova vanna uri navone kha vakone kutiyambera vathu va vanna chimwe chifhinga vathu va vanna vava vakutambudziwa vaberovhera khagara uri vakutambudziwa ende vanna kanji kha vafumakazi riazvivona uri vatambudziwa navana ngori vunji uri zvivona ngorwiwa notambudziwa physically mara vanna vunji yavo vakutambudziwa emotionally ungati khadzi vanga vana vavo kana nga vafumakazi vavo chimwe chifhinga une vabhero zviyambe zvichikoti vanna kha vatende kuwamba kuna aramusi vana mathada kha vakone kushanda na mumwe muthu kana vanyange thuso oteya vasongopumura ngoni ngauri muno kutambudziwa mara ngamura muhungulo mara usiroriwa nasikobona nga zvinomala uri muna aive otoraro zvisongoteya nazvezvo nayo rizviona kha men abuse nazvo nezvifanira kupelisiwa vanna kha vaambe kha vabvere khagara vakunotusarei muope karilaveleseli noamba na uri vana vakusvikone vatambudziwa ndichilaveseli lava ndidorilavelesa ngendira nguri kha la Afrika Chipembe zvazvino rikuamba nga zviito zvouchipiwa vana zvino zvikubvera panda karilavelese vana vatuku vavazana vakuchipiwa apo petu ritoita mini savadzulapo vona ezvo zvito svikusvikone zvasvika magumoni ngori umwe vakudichipiwa nga vathu vevene apo tevo vatsireledza avo malume vabhebhi anepo maya apo petu kwetoitwa mini richilavesa upirisa izvito
rinesa vadzulapo va Afrika Tshipembe ri fanela uri ari parane ri tshithu tshithihi nduri na muthu arali o ralo sa mubebi ene mune kha tende or athembe zwine ṅwana wawe amba zwone. Ndi songo ri ndi mubebi ṅwana a tshi khou mbudza uri kha musi malume yawe u khou mu ita zwifhio, nṋe havho ndi khou nyaga u tsireledza vhushaka hanga na khaladzi yanga nga mitodzi ya ṅwana. Zwi amba uri arali ṅwana a tshi khou amba uri mugedegede u khou ntambudza kana mugede u khou pfara u songo teaho, zwi amba uri nṋe sa mubebi kha ndi dzhie liga ndi vhudzisese ṅwananga, ndi vhudzisese noyo muthu o teaho. Zwi amba uri a tshi konadzea ri fhedze uri ya fhufhura mulayo mapholisani. Zwine nda khou zwi hana ndi hezwi zwa uri vha ḓona uri ṅwana u khou tambudziwa lwa vhudzekani hanefho hayani, ungavha malume kana khotsi munene, mara mubebi u khou dzula nazwo fhasi o lavhelela uri hoyo muthu ane a khou tambudza ṅwana ndi ene a khou ri thusa muḓini. Ndi tshi nga sa vhabebi kha ri ḓi gudise, kha ri pfhe vhuṱungu ha vhana vhathu, kha ri vha pfhele vhuṱungu, ri vha nyagele thuso nga tshifhinga tsho teaho. Muofesha vhano ambesa mafhungo manzhi kha ri lavhelese hu na muthu ane o dzula nnḓa zwa zwino u khou takalela uswikonene a tikedze ḽi fulo ḽanu, hu nga vha nga mafhungo hune ṋea maipfi a ṱhuṱhuwedzo, hu nga vha nga mafhungo hune ṋea masheleni, hu nga vha nga mafhungo hune ṋea dzibaisigira kana zwiambaro zwine ni ḓo vha ni khou zwi shumisa. Oyo muthu a nga ḓi ṱanganisa na inu gai ro lavhelesa zwileludzi zwa vhudavhidzano nga nomboro dza luṱingo, ni nga sia zwidodombedzwa zwaṋu? Ndi nga sia zwidodombedzwa zwanga, muthu anga nkwama kha nomboro dza luṱingo dza 076 054 9384 kana a kwama vho Next TV, nomboro ndo dzi hangwa mara a sedza page yeneyo kha dzi TikTok u ḓo dzi wana, nga kona u dzi kwama dzedzo. Nomboro ndi ḓo vha ṋetshedza dzone, dovhulisani dzanu izilani dzine no vha ni khou dzi vhala za mulambizi wa ndi ḓo swika nda vha ṋetshedza dzone, ndi nadzo ngeno ndoni dza khasho. Okay, 076 054 9384. Ni sathu bvela phanḓa na zwiṅwe zwidodombedzwa, arali vha tshi khou takalela u swikonene vha thusoni Shavhani Muofhe vha nga kwama vhene vha vha khou shumana naye, ndi vhene vha kwama kha nomboro dza luṱingo 072 366 86 76 072 366 86 76. Muofhe Shavhani, bvelani phanḓa no ṋetshedza zwiṅwe zwidodombedzwa zwaṋu. Ndi dzi nomboro dzedzo dzanga dza 076 054 9384. Kha mafhungo a zwileludzi zwa vhudavhidzano ri tshi nga amba nga dzi Facebook ani wanale hapo? Tshi nga amba nga TikTok ndi Muofhe the Cyclist, kha ri tshi nga amba nga Facebook ndi kha Vhatombi andi Andrani, ndi dzenedzo dzine vha nga ngwana hone. Muofhe Shavhani, nene ri tshi khou khunyeledza na ino nyambedzano, ndi ufhio mulaedza une ni nga u isa kha vhafuni vhatikedzi vha Vuan FM ro lavhelesa mafhungo a u tambudzwa kana u kandekanywa pfanelo ha vhafumakadzi khathihi no tambudza vhathu vha vhana khathihi na vhana vhaṱuku, ndi ufhio mulaedza une ni nga vha sia nawo? Nṋe ndi tshi nga isa mulaedza kha vhafuni na vhatikedzi vha Vuan FM ndi khou ri vhathu kha ri litshe, kha ri fhambane na mafhungo o u tambudzana, o u nyadzana, o u sa ṱhonifhana. Ungavha uri ri khou nyadza vhafumakadzi, ri khou tambudza vhathu vha vhanna, ri khou tambudza na vhana. Vhathu kha ri funane, ri vhe tshithu tshithihi, ri ṱhonifhane roṱhe, u sumbedza uri muṅwe na muṅwe u na ndeme vhutshiloni. Ndi khou livhuwa muhashi. Muofhe Shavhani, ntendeli ndi dzhie tshino tshifhinga ndi ni livhuwe, i nga ri ri nesa Vuan FM, ndo imela Vuan FM, ri ni tamela mashudu kha iḽi fulo ḽanu u bva haningei ha Maskral no livha fhaḽa Mpepo Plaza. U nga ri zwi nga zwa tshimbila zwavhuḓi, zwi miloro ya swikonene ya weza. Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Vuan FM, na nṋe ndi tama uri lwendo lu vhe lwendo lwavhuḓi u bva dzi 6 u swika dzi 9. Ahuna na zwiṅwe Muofhe Shavhani, ni tshi swika hafhaḽa Mpepo Plaza ri ḓo dovha hafhu ra vhuya sa Vuan FM ra ṱoḓa u pfha uri no tshimbila hani, none zwililo zwaṋu ni khou vhona nga ri zwi khou swikone zwa dzhielwa nṱha nga vhathetshelesi kana nga vhafuni vhatikedzi vhaṋu. Okay, ndi khou livhuwa muhashi wanga, ndi nga takalela u vha hone hanengei Mpepo Plaza. Ndaa.